Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kanong thamai Block Congress Committee hakan rodrik no pra arjar pausa klapins kem ba Alan Victor Lingdo haga general block meeting banlong kumukurtong jongga seng Congress nanong thamai constituency naga benta ban aireng hak election MDC ke ban salong house nam arjar pausan yagani ga jingalang lapinlong habosco Integrated Development Society hanong Shiliang haga balasa kilang ru du President Jonathan Thamai Block Congress Committee ba S Kharkongor u District Pradesh Congress Committee ba Antonio War. Ila soto ba nang ninanong Thamai iban mi siya kaman hindi iba alan tang bakatalang long unofficial dala official dala apan bana tinga karpa epi pinia ai kaji kershan iba alan kanang ba hila banyo ay jingjau but hangni hapo nong Thamai gibri iba anong na iba abang sumtho degi gibri shai gibri go soto namar kumbani tip dai nila do I sitting MPC jongi iba latip lang iba kipat ba gijit ba kiyo I kontrikan do jong I kipat ba kiskem kipat ba nong Thamai jongi gidi ba start dai iba alan ni challenge bi namang idon ha constituency go start tri hitam tri ba pani gikam jong pi ba kini kipat ba kini ginong kershan ya pi kini ai ne ba pi ba ninget ba da jing don ko jong pi ba let's say ba giwe ki MDC na giwe ki block nila ban le shibon ki na benta negeri kajala ka jong ba na benta kajat rio ka jong hawa pi kwa banong member jam congress pi play ka website megpcc.com tangan tu kan pau boro film tambah bahang tu film kan menung lemah jono lada film susu bagaseng kaya rakyat pi minta dah hendak stem yoi bagi leaders jongi kipet nak seng kongres Hendrai minta kerti kalau gay sisa kabas kau terat begini train nampak seng kongres nomor ba kibriu kibarim berpasamai kiwan bandung yang syaka seng Hendrai kidan dagawai kelinti kumibalan ide leader jong hisya haba iwan sya kongres irum mendani ai Hendrai ki leaders kibalapet kibuan menta tuas ki ngidangnya dang menta ski dang dem hapo jirang hakabau Victor Rani urung sya seng kongres upan tiket Hendrai ngani soipi kadan koi gaan menta kipeni na Delhi kiong ba uno unomik mat belasajit bagi pa lagu balada ukwa bandung hapati un ni na MPC ni nomla bandung yu dagundo ni na siem ka application yang in forward to Delhi hadeli kin shong meeting lara ki agree ni kemagri yu bandung yang syakapadi namar balai babun kaseng kongres ngayoi kini kisnam kayap balai kayap bagi leaders ki headlock ngikip baka party lada day na mam day ki leaders ka private nang kanta udu busuk pati na kani ka daw babin sa siyam bam day tang hadong semai pet mentang sipunusla pet cepo mo flang pet cepo jentia kasungship kerhemar tenem paghempep pinlai gilis kandilit dan pinsokta kani kade gelinti kabasyai kabahut kita nam tajungi pai ba namar habang ile yagi
kam shong hakarai jong Presiden PCC, ne kam shong hakarai jongi kum Presiden District. Henry kadai karai kabangin hapshim lemba kadeli. Nama gidan ki secretaries in charge, gidan general secretaries in charge. But gidan ka committee hapo Congress. But kini kiba ka Congress kalong kawai. Hoy boy ko perkhat pasang Congress raja. Ngai hatu perkhat mo bi hangnia long smai. Kisno mo ka Congress kenja. Mentali kelak kium susu. Dah kejingwan join jang baalan. Mereka kermen baik ini election MDC. Kalau semua kena kawai ke konferensi, kawai ni kum ki party leaders nilapek bahkan nyok will nomi kemat na long semua konferensi. Tengah kerpa dengan kermen bah ibaran yang tresitom hakini singat naik. But in IFP, to IE kabor, bain train namta jonghi, pagin siapa sansem, in train kumno. Tengah kermen, ngai li ngadumla panong i bayi di candidate, ngai nga, kit bok keruyang, i bain kit elengkor, lada, sharp and shed, but I, baseng Congress. Kenyang biang, kelama keseng Kongres kenyang biang hak kinong tumai konsensi sasisin. Pai ke Kongres kali KKI baru nak benta beduk besuk, but akan dikentiru pi samla depan kendet penriau. Nama dia mapi kirisat jong kanu ke kenhun, ban poi sakajing thong kajing job. Padahal kajing yalam jong kirang ba bat kilong kami ban a jemut ya pi bat ban prestam ban penjob ya ketika parti Kongres jongi hakapok gun kiliang kipor kelayan kibrio bat kipat ba baro kawai hi minta kipor kelasa pen biet kah kajing pernah terlihat jom tu kiwi parti. But akan cuma porong hi. Kini kiwi parti bagian persak ya ke Kongres parti. Kila ya le, kila kilenti. Ban pen keliap lama ini ke seng Kongres jumi. Kila pen dapat minta hakalan bisa. Kila sudah lo di kini kandidat sungi. Bagian ini ini Kongres parti. Henry kahni kaseng parti Kongres jongi kadang don kum presiden jong kanong my block Congress committee na officially announced by candidate jong ka 16 nong my block Congress committee but ka 16 nong my constituency in day iba Alan Victor running Kakti batai, kakti baterai, kakti batai, kakti baterai, kakti batai, kakti baterai. Sumulung kemensiam, abang i kat ne bapiwan, pi lagi jong ikam kejam, nomor ba pi yang bapi yang ke konsumsi barangkali. Kublai shibon, kublai syajarmo yang kene kepor, nganom lak penklet, yang kumengini kesengi kaban. Sa kenal agak jingim kejonga kublai shibun naruk dak mensim jong kejing songkuman nga penpau ya kene kejing ai burung penpau kejing sungu kejonga ya kapor ke babi bila pelan bat nang ne sekmat ngin ya trelang kumbang ilai tre hakini kisnam ke lalai nadu arja khatra abang lai dan haka kam sajima sama sima hadu kuni kendi ke mementa ngej skam begini trelang bat nilai ya kawan yo e kecingjo bat ngai hang ne
Ilaidon palat lais pa saus pangut kinong Krisyan. But kung mga clay, kung mga laong, haka tu keski, haka por bagi rung, hangte po kongres bawan, bagin pelong ya gawe kebiting, kabakam he. Oh nyemla kan khot kita lagi hajar, nrai kini kita tang kita kinong hikmat, lale kinong Krisyan kibah hikmat jong katim ke jongi, bat nangne sekmat nila ya kabane tray, kung bagilay tray, haki senam bagi sni baralay. Ti kendiat mo habang ya curum sedeng naru atau sni kebabi bila terwa ya ka kertai ke jonga ngala sedang menrung nak koi snong so koi snong sedang menrung nak koi giye so koi giye but bunsin ki habang yong ko gini ya ngani thu e ke baca mo habang arung nak koi giye koi bun ki yong te pin Ini kun nak seng you, awang ini kun nak seng kongres sedang atlet, itu ke Syria nak ketina, namar mo baru sikat tangi don, hari itu kisentiu, bat mentang don no keti, bat abang arung, bat abang penpau, bangan kun nak seng kongres, ayo sisa ya kita kecing Krisyan, ayo sisa ya kita kecing Krisyan, nah ki nong senang, bat kumpang bila yasko, anong keren sih kayak bagi lagran, henry hi nong senang hi, apa aja ke konsensi ki orang bat, dari tangan dia seng kebala sisa, ya ke banora, ya ke jingkela, namar bagi dang snow scam, dang so yo, ya kata ke jing snow singan, abang idon bat ke seng kongres, bat kan itu ibi, Kijukli yang hatu bimi syakani keresan bila idan mentah bagi imlang salang kejubah pada wangan kenapa mabiru nang ni apa bimi nagani kejaka yodon ki bagli gibi hatu tu ba alan ulajan Britania magi imlang salang lajunan netana mengkai melang salang. Neu syumi na yen, yakun election baik. Mo, jika kubur kabasai, kabangakwa ban penpau, ya kabangakwa, ya kaban pasat akan digajar ni kelomba. Mendai bangaput turai yang dia, mendai bangahero yang dia. Henry ngan penpau ni ya ke kabang ngalale bangalidon mentah hak digi sengi bagi senam kibalalai. Pangan ang samla rangba ngaidon menta ba ke KSU ngaidon menta ba ke kikam seng halang ya kaban ketiu ya kani kesenong katau apo jong kanong tma hi berkoi hadirin kita ngalalong presiden jong seng sama apo kesenong kabang asa hadirin bala dep ya kekam presiden ngalabat kumusket ridong jong kesenong hadin bangalai ya kekam sket ridong nomor kawan masuhimo nomor kawan nakabalang pokse nadai sket ri jong keseng semlar hagi tipor hadin kata ngalabat kumu vice president jong keseng kongres presiden jong ke TMC blok hanya ponong mai konsensi kata kadai kejing ke kubur kabangan kwa ya kaban ai syakitu kibale si yo kiong bau tu balan usumi nayen bania kun ya ke MDC election desi nang niru pila ya kaban ra ya ta kubur ba amdai ba ngasumi nayen bania kun MDC ne bani perkhat bani ijat penriu tang ke por election Rai nadu ki por ki senam kilalai ngalajon don neta hakim lang salang la bidai ke kam seng balang la ke sikam sulong mathau ade kam balang ade kam san hima sima ladon bentalut haparo ki benta jong ke himlang salang kumta kam dan syu kanu kadau ya kaban kadau khti yang
ba ngasumi ngayeng klemdan kata ka nongrem nane klemdan ya kata ka jingien ya kaim lang salang ba ya kajat penriu hi barokawai ti ngami kenang ngami kada di kedi balik kai kada ko penlong yang nga bangan mi hoi kedi kajing kersan ka jongpi bakaladan hi kajing temu ya kabane kun ya kedi ke MDC election nomor kum musamla beladan mata kedi kas kam san hima sama sam kam san hima sima anong ipi ba hapo nang tumai constituency habang ipet ya ka ratio jong ki voters hapo jong ka constituency nakalai pesana jangan ong ipi shipo hijar kiladei kinon tribal shipo wajar kidei kinon tribal lane kibam dei ki khasi kiladon hapo jong ka constituency ke jongi ar pesan hajar kidei kita khasi kiba shong basa hapo jong constituency patala nyemna bante lakam ya kadi anong ipi kan sapoi kapor bagani kanong tumai constituency kan salong ka general seat ka bapan pa ba uno unong shong jong kari India ula ya kabanya kun ya election na kadi ka constituency ka jongi la kadi nagano kajat penriu kumbalong ante po Shillong South kumbalong hapen thor kan sapoi ladang nyimla ya kabante lakam ladang nyimla ya kabanlei kan sapoi ba ngihi nginom long trai shu hakane ke konstitusi ke jongi bat kabar kan nongrem kaba ngakwa ahi pan sedang hi nagala ka jong ke konstitusi kada habang ya shulum seneng iba kiwai pat kijat beriu kim kenshu ya kade kanok shnong kathau kabani shong kiwan ya kaban persang kiwan ya kaban trai ban kata ban sedang ya ki jiktre ki jikta ban kamai ban kaji hapo konstitusi ke jongi hot ninamla ban khang iki hinrei kidei ban ya limba jugaan don ki bom ran wat ka trading license abang ya churum kui ithan ki ba la khambon kini ki pat kijat penriu wat ka trading license ru kimdan kiwan ban le kat pamon hakani ka konstitusi hakani ka shnong ka thaw ka jongi kata kani ka papen kia bat ka pension ni ka jingmot jing perkhat ka jongan namar balai kawai ka pendukam iki khun samla ka jongi bat ka baar kadai ka penduk ya ka revenue lane ya kata yo ka kot jong ke jelahi nama lada kim apply ke trading license lada kim dane ke trading license kamu tim siu ya kata kebaik kabari ben siu syaka district council badai hari gini ki artli ki benta ka pension ke jingmot jungkat badai ya kaban mi sakmat badai tangga district council hi kabala ya kawan khang ya gini ki eke baro namar idon ya kata ka district council ka bakhlan kabangi yo lingba da ka jingwon la Jong Keseng Kongres. Bagi kini por bagi kisni ki mamta ya kini kajing kini ka ikhtiar Jong ka district council amshim la pentri kam hok ya ka. Bagi badai ladang ngamla pandai kum ubriu kum tau mo riu pat ba. Ngala pandai ladang adang hangtai abo district council. Nala pas sedang suara konstitusi ke juga. Naik pada ekran ni kata kendau siap. Naik pada ekran ni kata riti ke dastur. Naik pada ekran ni ke bedai jog ke district council. Keren suara nala jog iya. Le suara nala ke jog iya kesan. Le suara nala jog ke konstitusi. Saya perhat pat kita ki bedai jog ke district council hi pun kawai. Tidak kajik ke tray sitam ke jog pi. Pada kejadi senai ke jog play. Bat kumang ke juang. Nak kawai ke meeting sebagai meeting. Lada ublay uman dan mano balaman kang bat lada ublay uman lada ngatray sitam kan no kanuru nanam laman poi syartam kumta ka jikepat ka jonga kalomba ngobha ya kaban bulam ka jingduai ublay unai kebor bakum uai breu nila ya kaban tray na kumta kajat penriu pi kum kinong kersan pi kum kinong tray abanga ya kidur kemat ke jobi asngau yo kata kabor berkumbalong iba artunyo kajing job
Napo panong tumay constituency kalau dia lupa jong ke parti kongres.